The Hakha Times ni nangkut kanin tlai than na tuzan thawngchimnak mi hi akosh nikulenin hi zan sumilam pasari tiang kan thai kho tok thawng pang an rak silai hlaphwa thiam le hlasak thiam John tinzam COVID-19 in mol aliam Myanmar rampum huat im amin thang mi hlasak thiam le hlaphwa thiam John tinzam kumsom suri chu akosh nikulenin hi zan lai sumilam panga shonga yangkong a ama ina COVID-19 in mol aliam tia kan thai ama hi falam peng lungbang khwami asi kol ha deu aphwa I Myanmaram huap in hlasak thiam le hlaphwa thiam pakhat asi tia chinwol ni alangter nihin hakha COVID-19 chaknak a mizo thar an umlo pakhat mol aliam I period andam nihin akosh nikulenin hi COVID-19 chaknak chu hakhas in a minung pathum an chakna I zotnak mu an silaw HBC in minung pakhat anun nak aliam nihin a damnak amu than mi minung period an si I nihin tiang damnak amu chang mi mimnong zalila somruk le pakhat an si changtia Reverend Dr. Stephen Lian Hupling Singh in kan thai thantlang peng khote chheukhat aidin supsap le me hang adong chat COVID-19 zotnak ruang le ka dau nak ruanga thantlang peng khote chheukhat chu aidin supsap le me hang chok ding ahar changtia kan thai hi konga khwa pakhat in khwa mi dor ngai tu pakhat ni COVID-19 zotnak hi hakha le thantlanga akar tuk ruanga dor thil zong kan la khauti lo kan ngai chia mi zong adi chang chupina ka dau nak ruanga achhuak pa langmang I aidin supsap le me hang lak chu chimlo khotlon le umkal shim kan ngam ti lo tia The Hakha Times a achim khote dor ngai pol ni thil an lak kho ti lo cha a khwami zong aidin supsap le me hang chok ding an ngai ti lo tia kan thai CDF thantlang ni SAC Ral Cup atlombik minung panga kan ka tha na tia an than Agosh nikul nikhat hakha le thantlang kar a SAC Ral Cup minung zin hi tlukle CDF thantlang ka dau nak a SAC Ral Cup atlombik minung panga an thi CDF thantlang lai a hliam mi kan umlau tia an than hi nin hi chunga ka dau nak a SAC Ral Cup ni hriam ngan an man peng cha a CDF thantlang lai nu a an pil tia kan thai SAC Ral Cup minung pathum chu CDM to in CDF mindas sina hriam nam tling he an ifon hi SAC Ral Cup a phon min ha hi minung pakhat a singsom nga cheupek an si an pathuma singjala som nga CDF mindat ni an pek changna tia kan thai hakha place 2 ngai tu ahan le chungkhar ni akape clinic sina oxygen cylinder dur nga bop nak am pek Agosh nikuleni khat hakha place 2 ni health concern volunteer group HC VG ni torel mi akape clinic mizon ha cha a oxygen cylinder somli liter pol dur nga bop nak an pek na tia kan thai akan bom tu ahan le anaw len ha cha a se mizon ha cha a se hi oxygen cylinder hi pathian ni thachwa kan pek kaw se tia pu chan sham ni The Hakha Times a achim Oxygen hi Yangon le Mandalay man a chokding ahar tak chuliu a atu bantuk in mizo zon ro nak he HCVG sin a bomnak an pek mi chu kan ilom tak ti zong pu chan sham ni achim phone hakha a COVID-19 chekding thong that nak an twa hakha kuchung mi na ni atang lai mun le chan na a hin COVID-19 zotnak kong a zotnak ichak kho asalai amun BEHS notary ani John nikhat ni inzer tani tiang achan jing similam pakwa in hlai khat tiang community care center pakhat in mizol hai kwa ni damnak an mu chang mizo somli lapanga an zau khan leu na I khun kul lakhat along than chang mizole mi thi phurnak cha a moto bom a her mini 09400311644 a petlai kho asi khin u penga thil zor mi nuwa SAC Ral Cup ni an ka tha na tangka singlai li an chu na sagairam them shwebu pengkom khin u peng a thilzor mi mong ele noi nuwan ha chu SAC Ral Cup ni akoch nikuleni khazan similam pre thronga SAC Ral Cup ni mai thalin an ka na I an thi thil an zor mi man singlai thumjong an chu na tia khetit media ni alangter tuzan The Hakha Times kan thawngchimnak hi hivialing kan rakngol ri lai angai tu nan di lak chunga kanilom COVID-19 right thalawlak in se ralkut in se nan zate himbom chew shamu